Piştî destpêkirina krîza Sûrîyê û vegera xelkê Kobanî got li bajarên Sûrîyeyên hindirîn kar dikirin, projeyên aborî li bajarê Kobanê geş bûn. Got hejmarek ji kargeh û kompanî hatin avakirin. Mîna vê kargehê got rojane nêzî 5 berradan û 100 sobiyan saz dike û ji bo sûka Kobanî û Cizîrê herwiha hemû bajarên bakur rojhilatê Sûrîyê belav dikin. ام بو تقریبا بو 2011 هاتن ویداره ما کار خال ور دست بیکر و پشت راجی ام حتی 4 ساله ور شغلیم به راجی ام چونه تزانی او کوبانی چی بو ام چونه کوبانی چونه ترکی هاتم ام لوی داره شغلیم ما دیسا شغل خال دست بیکر و ماشیا ام نهال مناطق روجاوه گی بلاد کن و کاراجی ام زوستانه سوفاجا چیدکن ام هاوی نیجی بردا چیدکن Di vê kargehê de nîzî 10 karker kar û xebatê dikin. Got ji bilî jêdareke ji bo peydakirina derfetên kar, bandoreke erînî li aborîya deverê jî dike. Xwediyên kargehê diyar dikin. Got hewl didin baştirîn cure bi nirxekî erzan pêşkeş bikin. Lê ew rastî gelek zehmetî û astengiyan tên. دستنگی ما که سوج ویدتی ام تکمن هلاکتی حتانی سوج دگی ما فوم حتا دگی ما ام تکمن هلاکتی حتا دگی ما یعنی بزور پران ام گمرگ دن حتانی کو دگی ما ام وی مسئله بداعی ما که حتانی دگی ما یعنی تد ماذا نامینه ام تیر ورکی هم حتانی چید کن به هفته بخینه فقاس عمال و فقاس مستودع و فقاس كهرباء وأري نوقي دوري ومتكفنا هلوكاتي يعني برادية كجمرة شيء بكن كحطاني كام أو بكن كجمرة كجمرة خفف بكن كامش بداع بجي شعبرة برادة شيء بكن كامش أرزام ملاد أم أولي كوري ملاد رو بكن Berî sala 2011 herêmên Kurdî diwarê aborî da dorpêçkirî bûn û ti kargeh an jî projeyên aborî lê nedhatin li darxistin û tag û debara jiyana xwe bikin, ciwan û malbatên Kurd neçarî koça bajarên mezin mîna Helebê û Şamê bibin. Mehmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê.